yo pou kek ed. M'gon album nan men ki fou la fizik sel. M'vle soti men pa gen moun ki vem bakop a. Tout wap m'frape lok yo si yo pa nan radot la. Jim non, si wap etem ne res pa kou a. Ou plare de ket nou album nan rele met la kou a. Li din pa gen problem men flo rempli kek simisyon. Li loje deman chout pou mwen akon beg minis. Shit, men li din pigam si te nol. Si yo marem la blage men pa ose sible nol. M'di pa gen problem boss ou pa gen problem kon. Avant al ven mission, fak me pa gen problem boss. Chaque moun gen yon modalité. Chaque moun kap viv gen yon réalité. La vie parti ou ki kote wap prive se ou pou mene tête ou nan bon ou pou destin pa brise. Gen sak ren tête nan gen pou kombat non. Si fom bon tête nan kray pou fè l'ajan. Gen bon jen tête nan fom ak di aksyon. Même ki no se pa epanye no peyi tout son fè pa bon. Boss la dim li gen 3 moun sou lis li. De pou m'kidnap le 3e nan li vle m'kill li. Li ban mon père gran kagoul pou ma refini. Après midi a men premier moun nan mwen pote l fini. Boss